Dakle, te priče o tome da se okupacija ne sme proglasiti zato što se time priznaje šta? Da ti je neko oteo deo teritorije. Sama po sebi budalaština, ali dobar spin jedan da bi se bilo kakva teza o takvom nekom potezu budućnosti kod naroda odmah odbacio. Zato što to znači kao nekakvo priznanje i tako dalje. Pominjuje tamo neke odredbe međunarodnog prava da se okupacija može proglasiti u slučaju vojnog sukoba i tako dalje. A taj vojni sukob smo imali 1999. godine. Ok, u redu, tačno, Srbija je prihvatila to stanje, Kumanovski sporazum i da povuče vojsku i policiju i da prihvate rezoluciju 1244 koje donosi Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija i tako dalje. Međutim, samozvani predsjedniče, neko iz te statusno neutralne rezolucije i misije Ujedinjenih nacija izašao. I ako je postojala potreba da se ne kaže po imence ko su okupatori, vrlo lako je moglo da se navede sve države koji imaju vojnu misiju na Kosovu i Metohiji u ovom trenutku koje su izašle iz statusno neutralne misije Ujedinjenih nacija po rezoluciji 1244 su okupatori. I to je privremeno okupirana teritorija, ne traje. To se neće drugačije, to se ne bi drugačije nazvalo. Međutim, sve je vrlo jasno. Ušli smo u fazu gdje se pominju tu nekakve super pisarnice i nekakva nova tužilaštva i tako dalje. To su sve delovi Ohridskog sporazuma i te implementacije francusko-nemačkog plana. Dakle, danas smo čuli da se prvi čovjek u zemlji, uzurpator ove vlasti, poziva na to da se brani Briselski sporazum kojim je Ustav Republike Srbije zgažen 2013. godine. A definitivno lupen, ono što kaže ekser u kovčegu posljednja 2 izborna ciklusa, kada oni i u jednoj formi, ni jednom obliku izbori na Kosovu i Metohiji nisu održani. Republički izbori, mislim na izbore u Republici Srbiji, lokalni i parlamentarni. Pozivanje na to da se ponovno drže izbori na severu Kosova i Metohije, da se vrati stanje na pre 2023. godine, dakle negde na novembar, to me posjetio prijatelj, na novembar 2022. godine, ali po kosovskom ustavu, po kosovskom zakonu i tako dalje. Dakle, mi smo vrlo jasni tu poziciji da znamo o čemu se radi. Sad je pitanje samo koliko postoji snage i volje u društvu da se artikuliše neki drugi pravac i da se jasno kaže o čemu se ovde radi. I da se jasno odrede ciljevi prema kojima treba da se ide, jer ovo sve je postalo apsolutno neizdrživo. 72 sata dat rok, obratit će se pisali stručnjaci samo ne znam čega, kada je stvar u ovom turnusu na severu Kosova i Metohije završena. I naravno da će biti nekakva forma zajednice srpskih opština. Ona je postojala i odlukom iz 2008. godine. I šta smo mi time dobili? I imat ćemo naravno raznoraznih stručnjaka koji će to da podržavaju samo zato što dobro znaju stanje u društvu. Ovo društvo nije spremno da mu bude nelagodno. Da napravi korak odlučujući tome da kaže, čak i da ide korak dalje, da kaže ne, nije samo uzurpirana, privremeno oteta teritorija Kosova i Metohije, nego cela teritorija Republike Srbije. I to domaćih uzurpatora. I upravo imamo prostor da se to formuliše kroz poštovanje Ustava Republike Srbije. Zato što, gospodo, ne poštujete. Zgazili ste ga 2013. godine. Ako nekom ne odgovara ta forma od poslednja 2 izborna ciklusa zato što je neko učestvovao na izborima, evo prilike, 2013. godina. Jednom kad se zgazio sve posle u nizu pada poput domina. A ove njegove majstorije zaista tu skida kao pravi spin doktor. Takvog nismo imali. Da nas opet uvlači u rasprave koje će da traju 2-3 dana o tome da li je mislio na stanje pre Briselskog sporazuma ili na iz 2022. godine. Ili je mislio ovo ili misli ono. Mi odbacujemo sve odluke koje su donete mimo tih sporazuma koji su postignuti i Ohridskog, i francusko-nemačkog i briselskog. Dakle, ljudi, mi se pozivamo na odbranu teritorije, to jest on se poziva na odbranu teritorije koju je dao sve opštine, policiju, civilnu zaštitu, elektromrežu koja je integrisana u elektroenergetski sistem Albanije.
pozivni broj, tablice, pasoše, lične karte, sva moguća dokumenta. I on se poziva na nekakvu odbranu Ustava Republike Srbije. Mi smo zaista u neverovatnoj situaciji. Možda u ovom trenutku zvuči da nemoć govori iz mene, ali reagujem kao čovjek. Pre svega koji ne može da veruje da ne postoji, da ne možemo da se dogovorimo oko osnovnog cilja. Pa šta mislite, šta je ovo priča oko litijuma? Čega je to posledica? Pa kršenja Ustava upravo na Kosovu i Metohiji još od 2013. godine. Samo u dobrom delu političkog spektra u Srbiji, možda i većinskom, nije odgovaralo da se priča o tom kršenju Ustava Republike. I onda posle očekujemo da će uzurpatorski režim da reaguje na kršenje Ustava u onom trenutku kad nama to politički odgovara. Ne može, ili se Ustav brani kompletno, ili se ne brani nikako. Da li postoji šansa da se nešto promeni? Uvijek postoji, samo koraci su mnogo teški. Veliko je pitanje da li je to spremno naše društvo da uradi. Neću govoriti više o tim rešenjima, malo sam se umorio, ne od borbe, nego ovo sve danas što se dogodilo je zaista bilo apsolutno ponižavajuće, jer mi imamo predsjednika Republike, to jest uzurpatora, koji prvo ponizi čitav narod, apsolutno ponizi u svakom mogućem kontekstu, i onda nudi neka rešenja koja su sramotna. Specijalni status za specijalni socijalni status. Pa gospodo, prepisano iz odluke mađarske vlade, po toj odluci oni mogu da finansiraju svoju zajednicu koja se nalazi na teritoriji Republike Srbije. Dakle, on u svakoj odluci, koja će čak da bude provučena kroz parlament, odvaja i izdvaja Kosovo i Metohiju iz ustavno-pravnog poretka Republike Srbije, a već je dovoljno učiniti. Dakle, ovo nam pokazuje da svako ko je zainteresovan da se ovde nešto promeni, Ustav mora da brani u kompletu. I kada se nešto zahteva od ove vlasti, mora da se ima u vidu da je to uzurpatorska vlast, koja ima podršku i jedne i druge strane. O tome sada više nema nikakve dileme iz različitih nekih spektara i interesa tih sila. I da bi te sile uzele u obzir nešto od toga šta želi ovo društvo koje nije za ovo, mora da postoji jasan plan. Bez toga nećemo ništa uraditi, probudit ćemo se u 2027. godini i sve će biti apsolutno gotovo. A do te 2027. godine postoji taj proces i u narednoj godini kada imamo vremena. Posle toga nemamo vremena i moći ćemo kao da pričamo o tome kao o nekom fenomenu. Dakle, ovo što se dogodilo danas je bio jedan veliki spin. Još jednom je pokazao da dobro poznaje ovo društvo, da dobro prati šta svako priča i predlaže od ideje. Like i zaprati.